te warainga. If you want to win $10,000, all you have to do is make a Waiata MāORI video. Let me explain. If you want to win $10,000, You could sing a cover. All it has to be is 100% real Māori. La la la. Can you teach me how to sing? Well, I'll try. Okay. Ha! First things first. Learn your words. Fine. Learn my words. All right. Hoki mai e tamama. Hoki mai e tamama. Kiroto, kiroto. 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 Enga ringa, e te whera atu ne. Enga ringa, enga whetu atu. Nuggets. Second hot tip. Pronunciation. Ahakama na para tawana wha. E heke me pe te wene whe. Ahakama. Third thing you're going to want to do, vocal cords. Prepare them, keep them okay. No milk. Fourth, most important, practice. Ki mai e tamama, ki roto, ki roto. Inga ringa, e te whera atu nei. Matpune. Ki te kapa kapa mai, te aki. Practice. Runga tia mana e. Oki mai, oki mai. Practice. Hoki mai e tamama. Hoki mai e tamama. Oki mai ki te wainga. Ka tutuki te manako. Ki te kapa kapa mai te ari. Inga